Elangeni layitolo bekadze Kubungatwa lilanga letilimi tetfu tekutalwa kantsi ke sitsite akesibuke lulwimi lwetfu leSiswati lapho khona sikhulumisana na Dokotela Mafika Lubisi kusiphandlulula ngetintfo letimbalwa ngalolulimi. Sivusele Dokotela Lubisi, ingabe kubaluleke ngani ukuthi sati lulwimi lwethu lekutalwa? Msakata ngivusele bonke babukeli betindzaba teSiswati. Lulwimi msakati fana nemhlaba yintfo umuntu langayifela. Phela sive ngelulwimi lwaso. Manje ke ngaphandle kwelulwimi kude sive. Lokungakubala nje ukuthi lolulwimi lolu empeleni umuntu lolubele umntwana ulifundza asesiswini senina. Athatalwa nje naqala kukhala abingelela kulelive ukhuluma ngalolulimi lwakhe. Konke lokubhlungu lokumnanzi nalokumjabulisako umntwana ukukhuluma ngelulwimi lwakhe lwelibele. Kungako nje amabhunu athe nakhululeka nje mangisini athatha lelulwimi labo lesibhunu kwaba ngulo elihamba phambili asithuthukisa nolukuyakhashana kakhulu. Lulwimi libaluleke kudlula noma ngayini ngoba nemasiko kude masiko ngaphandle kwelulwimi msakati. Lulwimi lingiko konke esiveni futhi sive nje sisive ngalo lolwimi lwaso lekumele sive sitigcabe ngalo singatikhobosi ngelulwimi lwaso sivele sente isiqiniseko ukuthi lulwimi lwabo luyathuthukiswa luyiswa embili. Dr. Lubisi, ingabe yini lokungenziwa sive lokungasita ekuthuthukiseni lilwimi lokutalwa? Kwekuqala msakati sive kumele sathi ukuthi beadzeshi belumbi nabafika la kulele ngabathi le-Afrika betha ngetinhloso tekubulala emasiko ethu, inkolo yethu nelulwimi lwethu. Lulwimi lwethu vele lacindzeteleka kakhulu kabi lekufaka itilimi tethu lekufaka naso Siswati imbala. Manje ke batali kufuna bati kwekuthi nakuthiwa umuntu uhlakaniphiwe akusho umuntu lokhuluma Singisi. Kepha kuhlakanipha nesingisi nekhuluma Singisi into etimbili letingafani. Abaluthande lulwimi lwabo, bangatikhobosi ngelulwimi lwabo, bangakhulumi nebantu babo emakhaya bakhulume Singisi, abakhulume sona leSiswati. Abente isiqiniseko sekuthi tincwadi teSiswati bayasifundza. Abente isiqiniseko sekuthi anabacoca bakhuluma noma ngikuphi abakhulume ngaso leSiswati. leSiswati lesi bangasinyembenyi, bangathi nabasuka nje nasport bayeJozi nabafika eBhova sebaqala bazunda. Noma umuntu ukuphi nendzawo loSiswati akakhulume sona leSiswati. Ngaletinye tive tiyasithanda Siswati kusiva. Manje abantu bakithi bayakhobosa leSiswati basibukela phasi. Kwekuthi nje batali bente isiqiniseko sekuthi nasetikolweni lolu lwimi lufundwa ngato tonke tindlela liyathuthukiswa. Babhale tincwadzi. Uhulumende wenta konke lokusemandleni ekutheni tilimi tonke tala eNingizimu Afrika setiyalingana lekufaka naso Siswati ekhatsi. Abente isiqiniseko sekuthi nakumabonakude kube khona imidlalo ledlala ngaso leSiswati ngoba lokho mswati ngeke sikhulumele emlilweni vele kusendleleni. Kepha nje abantu ngenxa yesikhathi Dr. ngenxa yesikhathi ngceshe sesiphetha nje uthini umlayeto wakho kusivele sikhuluma lwimi leSiswati? Bekunene Siswati lulwimi lesaliniketwa ngisimakadze, lulwimi lesashiyelwa bokhokho, asitigcabheni ngalo, singakhobosi, asenesiqiniseko sekuthi leSiswati lesi siya embili siyathuthuka, konke lesikwentako sikwende ngeSiswati ngoba vele sibhudza ngaso leSiswati. Kude lokunye sibhudza ngako. Singisi siyebo asisikhulume kepha Siswati asihambe embili kube ngiso lesigcabha ngaso msakati. Dr. Mafika Lubisi, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Loyo ke bekungu Dr. Mafika Lubisi, lo bekade ke asichazela kabanti ngelwimi lethu leSiswati.